tanda nin Allah Ta'ala hawak to siya nagpapanjari habang sa manusia pini sin Allah Ta'ala bang sa manusia daing hasarayaw-rayaw kapapanjari malingkat manusia daing hajin malingkat manusia daing hayop malingkat daing hakatan piya panjari intanda niya diantog si mahasud si Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mattantuod piya panjari namo inbang sa manusia doon hasalingkat-lingkat kapapanjari hangkan nawayroon mangi dagbus manusia malingkat sadya bangkaw yanon sinta ulong niya mangi babayin asawa mo long mo bangkaw mabaya kimita sin lingkat sin asawa ko busin mata ko sabab imata ko kialingkatan ha asawa ko bangkaw ay kialingkatan ha asawa ko on dipik sin mata mo suway mabusan mata ko nabang muri na kabusan na para kako sadya in lingkat sin asawa subhanallah hangkan na bangkaw nakaasawa bariman malingkat babae tiya tabunan in aurat niya tiya parihala ingin nawawaran niya minsan hambuk sadya bi ako nakaasawa upat subay naduking adlaw patalilayon kan ni wang biyari in 1:4 4-in-1 lang sinkuan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam in mahasud si Allah piya panjari in bang sa manusia hasalingkat-lingkat kapapanjari doon hasalingkat-lingkat kapapanjari pini pasin Allah Ta'ala in pinakamalingkat marayaw rin kanilakatan hinang sin Allah Ta'ala nabi marayaw in nabi daing hasarayaw-rayaw manusia bukun siya nabi doon habang sa kanabihan pini pasin Allah Ta'ala in marayaw doon kanila hinang sin Allah Ta'ala Rasul marayaw in karasulan daing hamanga sila kanabihan doon habang sa kanabihan iban bang sa karasulan pini pasin Allah Ta'ala in sarayaw-rayaw daing kanila katan pini sadya sin Allah Ta'ala in 5 tiyawag sin Allah Ta'ala ulul azmi minar rusul panghu sin mga sila kanabihan iban karasulan hisiw sila ini Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam Nabi Allah Isa iban sin Nabi Natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam doon halima sila ini pini naisab sin Allah Ta'ala in pinakamarayaw doon halima tiyawag sila sin Allah Ta'ala Khalilullah bagay mulya sin mahasud si Allah in pini halam sin 5 amura in 2 nabi iban rasul Ibrahim alaihi salatu wassalam iban sin nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam duara kumanin nakapin tiagpian sin Allah Ta'ala piun naisab sin Tuhan doon harwa sila ini afdal daing harwa afdal daing halima afdal daing hakarasulan afdal daing hakanabihan afdal daing hakatan bangsa manusia pini sin Allah Ta'ala in nabi natu Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam